Mihajlo II. Poginuo i kralj Stefan Dečanski ga svečano sahrani sa bugarskom vojskom i vrati svoju sestru Nedu iz manastira da vlada sa svojim sinom Stepanom. Uz brojne scene i bogoslovsku učenost, slikarstvo Gračanice odlikuju i visoke likovne vrednosti. Na freskama se zapažaju odlike novog carigradskog stila, koji je po dinastiji koja je tada vladala Vizantijskim carstvom nazvana klasicizmom epohe Paleologa. U Srbiji ga je afirmisao kralj Milutin u svojim brojnim zadužbinama. Za razliku od slikarstva prethodne epohe, freske imaju manji format, često ne veći od ikone, jer se izbegava svaka monumentalnost. Istovremeno, one dobijaju vrlo pažljiv slikarski tretman koji vodi računa o detaljnoj, kolorističkoj, tonskoj i valerskoj dovršenosti slikarske materije, zbog čega ponekad izgledaju kao ikone. Na slikama se pojavljuju brojne pozajmice iz antičke, naročito helenističke umetnosti, kako u čisto formalnom smislu, tako i u detalju. Sve one odlike primenjene su u Gračaničkoj crkvi. Iako potpisi njenih slikara nisu sačuvani ili nisu ni bili ostavljeni, pretpostavlja se da su, poput nekih drugih Milutinovih crkava, i Gračanicu živopisali Solunjani, Mihajlo i Eutihije. Oslikavanje je završeno verovatno oko 1318. godine, a najkasnije 1321. godine, kada je umrao kralj Milutin. Slikarstvo spoljašnje priprate je imalo dve faze, stariju iz oko 1530. godine i mlađu iz 1570. godine. Starije freske su signirane grčki, jer je tadašnji mitropolit Nikanor priznavao jurisdikciju Ohridske arhijepiskopije. Ovim freskama pripadaju sačuvano Hristovo krštenje i kompozicija drugog Veseljenskog sabora. Mlađe slikarstvo je urađeno po nalogu patrijarha Makarija Sokolovića, o čemu se saznaje iz očuvanog natpisa. Oslikani su brojni portreti srpskih crkvenih poglavara iz vreme državne samostalnosti, kao i duhovnih vođa srpskog naroda iz doba turske vlasti. Gračanička zbirka knjiga, ikona i crkvenih sasuda je danas vrlo skromna. Od bogatih darova prvog ktitora kralja Milutina i poklona kasnijih darivalaca ništa nije sačuvano. Arhitekturi, Gračanica vam je najlepši manastir u svetu. Nemojte da mislite što sam ja od deteta u Gračanici, već 50 godina,
pa tako ga hvalim, ali zaista je lepa Gračanica, najlepša po arhitekturi. Nakon rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine u manastir Gračanicu je preneto sedište episkopa Raško-Prizrenskog, koji je morao da napusti Prizren. Manastir je postao ne samo duhovni, već i nacionalno i političko središte srpskog naroda ovog kraja. U njemu se svakodnevno organizuju brojni skupovi i sastanci sa međunarodnim predstavnicima sa ciljem da se obezbedi opstanak i život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.